الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة التكاثر سورة تكاثر جامتي سورة مكبو فمتي آيني سيتي سديتي سورة تكاثر ni odeysiti ilmi namaa hedduu shaagalamurra dagamuu isaa gartee ammaas jiruu duniyaa tanaan jirumu duniyaa tana qofa gartee shaagalu jiruu akhiraadhaa dagatee jechuu. Rabbiin suuraa kana keessatti itti deddeebi'e kallaa waan jedhamu wanni itti deddeebi'eef dinniinuudhaaf, sodaachisuudhaaf, dammeysuudhaaf itti deddeebi'e yoo xiqqaate marraa sadii. Waan takkatti rabbii yeroo sadii deebi'u jechuun dubbiin tun dubbii hangam takka hanga jabduudha. Hangam takka sadarkaan ilmi namaa kun akka kennuufi barbaachisu irratti nama qajeelcha. Kun beekama. Namni aangoo qabu tokko, bulchaan biyya tokko haasawa tokko yoo marraa lama sadii irra deebinaan dubbiin san jabduudhaa ni beekan. Eenyu kaabineen isaa ni beekan. Dubbiin tun dubbii jabduudha jechuudha. Kanaaf rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbiin tun dubbii akkaan jabduu ta'uu isiidhaati akka ajaa'ibaatti yeroo sadiitti deebi'ee hedduu horii kanatti hin shaagalaminaadha. Hin dalagatina jechuu miti bara. Shaagalamuu fi dalagachuun adda. Akka gaariitti hubadhaa. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhaakumu isin shaagalee. Alhaakumu isin shaagale. Attakaathuru heddummeeyfachuun. Shaagala jechuun ummata keenya afaan Arabiidhaa hoggaa ta'u afaan Oromoodhaatti heewasa jedhaniin. Heewasa jechuun wanni takka si heewasu biizii si godhu akkanumatti nagarabbii namni tokko uummata akka biizii ta'u jechuudha afaan faranjiitti yoo deebi'u. Heewasa jedhaniini heddummeeyfachuun maal? Maallaqa heddummeeyfachuun, ilmaan heddummeeyfachuun, akkasuma waan birootis oofigaa waan namni silaa heddummeeffachuu irra shaagalamu. Midhaan heddummeeffachuu, midhaan hedduu gartee oomishachuu jechuudha. Loon heddummeeffachuu, gaala heddummeeffachuu, re'ee heddummeeffachuu. Kun cuftinuu qabeenya ilmi namaa heddummeeffachuudhaaf jecha ittiin shaagalamu. Maaliif gartee heddummeeffachuu maaliif akkana heddummeeffata beektaa? Namattiin dhaadachuudhaaf jecha waan birootii miti. Khayriidhaan dalagachuudhaaf yoo itti shaagalamte ummata keenya wanni sanirra gaariidhaan jirti. Laala. Heddummeeffachuudhaaf shaagaluun khayriidhaaniin dalagadha yoo jette waan faarfamtuudha. Wa ammaa namattiin dhaadachuu namaan sodaachisu yoo taate dhoorkaadha laa yeroo san. Tana wanni rabbii namarraa dhoorki. Horii heddummeeffachuu isa ummata Qureeshii kan zamana san jiruutu ilmaan kanaan hedduu dhaadatan. Ilmaan hedduun qabeenyaan dhaadatan. Kanaaf waan kanatti wanna heddummeeffachuun kun hedduu isin shaagalee maal waan akhiraa qophaa'urraa jechuudha. Alhaakumu isin shaagalee isin heewase attakaathuru heddummeeffachuun. Hattaa hamma zurtum ziyaartanii takkaawuu duutanii almaqaabira qabrii seentanii. Zurtumuun tuni qabrii ziyaaruun tun ummata keenya qabrii dhaquu jechuudha beekaa. Hiikkaan isiidhaa qabrii dhaquu jechuudha. Dhaqinsa maali? Dhaqinsa irraa galuu hin qabne. Ziyaaraan qabrii tun takka qabrii ziyaaruudhaaf dheeyitee du'aayii gootee warra qabrii keessa jiru saniif deebuudha. Osoo lubbuun si keessa jirtuuti. Amma tammaa rabbiin asii dubbate tun eega lubbuun si keessaa baate baan qabrii seenuu jechuu eegus. Hattaa hamma zurtum duutanii seentanii almaqaabira qabriiwwan. Maqaabira hoggaa iyyuu kana qabriiwwan jechuun nama hedduu namni tu kallaa dhoorgamaadha ta'aadha
maalirraa heddummeeyfachuu kana shaagaluurraa hanga duuti isin dhuftu. Yaa subhaanallah, yaa ummata keenya nama gari warra nama jeeyulee rabbiin hin godhini. Subhaanallah, yeroo wanni faranjiin dalaydutu yeroo takka takka hoggaa laaltu wallahi waan ajaa'ibaa keessa jira. Keessaafuu nama islaamaatiif ummata keenya dhageeffadha. Xoorataa jedhanii umrii xoorataa jiraami. Xoorataa jechuun afaan oromoo maal jedhin saba nama gartee umriin isaa ammata 63 hoggaa gee dalagaa irraa taa'u jechuudha. Warra taa'u jechuudha. Taa'eetuma nyaachuu jechuudha laala. Dubbiin tun waan bareedduudha beektanii silaa namni islaamaatti fayyadame. Wallahi waan bareeddu ajaa'iba. Isaan namni eega ammata 63 gee 65 yoo gee humniti isaa laaftee jirti baqaa namni kun taa'eetuma nyaachuu yoo ta'e malee dalaguu hin dandayu. Allah 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 Allah. Namni muslimaa odoo bakka tana bakka xoorataa kana osoo fi ibaadaa rabbiitiif ichi qulqullaa'e Allah way waa gaariidha. Way waa gaarii way waa toltee wallahi wa billahi yaa ummata keenya. Ammata 65 geenyaan masjidatti yoo gale salaata isaa shana masjida salaat qur'aana isaa qare hadiisa qare zikrii godhe wannummaan sanirra bareedduudhaan jirtu. Ummanni sahabaa horii madiinaadhaa jedhan akkama faranjiilaa kun xoorataa ammata 63 maarree bookan osoo hin ta'in ammata 40 hoggaa ga'an jedhan isaan. Ammata 40 geenyaan harka 85 ol ibaadaa rabbiitiif qulqullaa'anii jiran hedduu. Ammata 40 geenyaanu isaan. Ibadaa rabbiitiif harka 85 ibadaa rabbii shaagaluu malee waa'ee duniyaa kanatti hedduun shaagalanii jiran warri madiinaa warri sahabaa rasuulaa alayhi salaatu wassalaam. Wanni tun hedduu bareeddu. Bar wanni niin raaji'uuf ummata keenya nama keenya kanaa jira nama tokko rabbiin mokkore odoo qabeenya qabu osoo ilmaan isaa qabeenya gihaa qabanii umrii isaa ammata 80tti akka nama dardaraatti dalagaa tana dalagatu. Hukumata kafuurarraan fudhatu. Wanni san jibbamtuudha. Halaalillee taatu jibbamtu. Dhugaan isiniin jedha. Yoo dhabarraa dalagate dirqama fuula namaa dhaabbachuurra. Wa amma odoo inni qabu odoo ilmaan isaa qabeenya gaarii qabu hawaa takka itti naajamne ka ilmaan xixiqqaan jalaan boonye dalaguma duniyaa tanatti umrii aakhira saniin akkana shaagaluun waan fokkottu waan jaalatamtuudha miti rabbii tokkicha biratti. Ilma namaa biratti illee haa jaalatamtu haa taatu. Kalla dhorgami taa'ii naamusa keetiin maal waa'ee duniyaa tana shaagalamurraa taa'i. سوف وليد تعلمون بيخودا فجراتني وليد بيخودا فجراتن مال دنياتنا الشاغلون بوا إسين قبدو في خسارة إسين قبدو ثم أما الليجي كلا تاء تائي يونم تقطاتي تاي يونم هدو تاتي لكي تاء سوف وليد تعلمون بيخودا فجراتني لا أما اللي تدبي تعالى قبينيا كانت شاغلة مورا تعايج قبينيا كانت شاغلة مورا تعايج ثم يأمل ثم كلا سوف تعلمون أما إيجا كان جيمبودت آية خنا خيسة كلا أما اللي أورجما لو تعلمون أصوبيتني لو أصوني في تعلمون بيتني دنيا دتي أكنا شاغلمون كوني بوا يسين قبضو في ركو يسين قبضو علم بكمسة على يقين إفقالاتي بكمسة إفقالاتي أصوبيتني رقمتي دنيا متنا قف الشاغلمون تون بوا يسين قبضو في خساران قبضو صوبيتني هي دنيا تنتي هلكني غيانو من شاغلمتني جيكودا جدو تنجرا لا
osonii fi beeytani duniyaa tana shaagalamuun tuwaan isii nama gootu akkanatti halkanii fi guyyaa duniyuma tana qofattiin shaagalamtanii jechuudhaatiitu judduu tana jiraa jette ulamaayin. Law jechuun saniitiitu osoo beeytanii jechuudha. Akkanatti shaagalamtan jechuudha. Haasawuma kanarraa beekamaa. Haasawuma kanarraa beekame jechuudha. Latarawunna wallahi arguudhaaf teeysanii aljahiima ibidda jahannam kana arguudhaaf teeysan. Latarawunna arguudhaaf teeysanii ibidda jahannam arguuf teeysan akhiratti namni cuftinuu jechuudha. Namni cuftinuu ibidda jahannam kana arguudhaaf teeysanii. ثم أما اللي لا ترونها والله أركو دافتيسن إبدا جهنم أين أرقى اليقين إفقالاته ودوني بنا ما فقاجون تين نم نكفتنو ورته أركو دافتيسني إبدا جهنم كان إجمانا كانت أركو دافتيسن جيجو ثم إيغس بوداو ويا قيامادا لا تسألن والله أكا فتمتني لامتين تنبر لامتي قسما جنين متخي لامتي قسما تخخو يجو أكا فتمتني يومئذ ويا قياما سون عن النعيم نعمة تولى ربي الدنيا رتي إسيني أولي خنرا أكا فتمتني جدوبة gaafatamuudhaaf teeysanii jechuudha hime duuba. Ni'imaa rabbiin isin irratti tola adda addaa olii kana ganaadha gaafatamuudhaaf teeysanii guyyaa qiyaamaadhaa sun. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhaakumu isin heewasee takkaa'u isin shaagale attakaathuru heddummeeyfachuun. Qabeenya adda addaa heddummeeyfachuun kaloon qabu loon, ka gaala qabu gaala, ka re'ee qabu re'ee, ka midhaan qabu midhaan, ka maallaqa qabu maallaqa, ka ilmaan heddummeeffachuu fedhu ilmaan karaa adda addaatiin waa heddummeeffachuun hedduu isin shaagale. Hattaa hamma zurtum duutanii seentanii al-maqaabira qabriiwwan hamma seentanii. Kallaa dhoorgamaadha ta'aadha. Qabeenya heddummeeffachuu kana shaagaluudhaa ta'a. Sawfa wuliidha ta'lamuuna beekuudhaaf jiraattanii. Qabeenya heddummeeffachuu kanatti shaagaluun kun waan isin nama gootu. Sheenaa namaan bifti jechuuf deema. Summa eegas ammallee kallaa dhoorgama. Sawfa wuliidha ta'lamuuna beekuudhaaf jiraattanii. Kallaa ammallee ta'a lakkisaa isiniif irra wayyaa. لو أصوني في جمة تعلمون خبيتا تاتني علم بكمسة اليقين إفقالاته بكمسة إفقالاته أصوبيتني هي سلا هوري خانتي أكدت شاغلمتني جتشولا جدو تنجر لا سلا أدوني في beekumsa yaqiinaa ifa galaate osoo beeytanii horii kanatti akkanatti halkanii fi guyyaa hin shaagalamtan. Latarawunna wallahi akka agartaniifu latarawunna akka agartaniifu aljahiim ibidda jahannam kana akka agartaniifu arkaa yaqiinaa jechuudha. ثم يقسي أما الليلة ترونها والله أقرتنيفو عين أركا اليقين إفقالاته أركا إفقالاته عين اليقين ثم يقسي آخر هذا جيجو لتسألن والله أقافة تنيفو يومئذ يا قياماس عن النعيم tola rabbiin isin irratti oole addunyaa irratti
irraa gaafatamtaniifu takka takka jechu takka takkatti akka irraa gaafatamtaniifu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhaakumu isin shaagalee yookaano isin heewasee attakaathuru heddummeeyfachuun isin shaagale hattaa hamma zurtum duutanii seentanii almaqaabira qabrii hamma seentanii. Kallaa aboo dhoorgama qabeenya kana shaagalamuu irraa dhoorgama. Sawfa wuliidha ta'lamuuna beekuudhaaf jiraattan. Thumma ammallee ittuu deebine kallaa lakkisaa dhoorgama. Sawfa wuliidha ta'lamuuna beekuudhaaf jiraattan ammallee. Kallaa ammallee dhoorkamaa itti deebi'e maasi ta'aa lakkisaa ta'a isinii bira wayyaa. Law osoonii fi ta'lamuuna beeytani ilma beekumsa al-yaqiini ifa galaate osoo beeytani horiidha shaagalamuun kun waan isiin nama gootu silaa hin shaagalamtanii qabeenya kana heddummeeffachuutti hin shaagalamtanii jechuudhaatiitu jidduu kana jira. Deebisaan dubbii tanaa jira. Dubbachuullee baatu. Haasawumu kanaatiitu waan kana kannaa. Latarawunna wallahi arkuudhaaf teeysan aljahiima ibidda jahannam kana akhiraadha jechuu. ثم إيجاسي أمالي لترونها أرجوداف جراتن عين أرجع اليقين إفقالاتي أرجوداف جراتن كنا ما تنفكر نيجو أكما ما يجاوا أغرتن كانت ثم إيجاسي لا تسألن والله أكجا فتمتنيفو يومئذ وياك يا ماداسون عن النعيم تولا أدى قربين إسين الرتي تولا أولي أكا إراغا فتمتنيفو أمتا خينيا سوران توني سورة أجائباتي سورة وهي الرتي نخافتو وهي الرئيس نمر أوركتو أبين يتقى إن شاغل من الكنيفي قويا أبين يوم الدمي فتو قفة تقى إن شاغل من الرقم لنا نمر أوركت اتد الدبيه ومرتي آلي ربي تقيشا قلورا نما خافتيني إما ربي قلتهم فتشويجو تولا ربي سلطي أولي ومتغيني حديثة صحيحة قرتي إرقما ربي أوديس خيستي أقيا إرقما ربي لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 40 هربي قبريشاتا كاو قبرتي لا قياك يا مادا هربي إسالة فافولي ديمو هندن ديو هم ربي وأفر راقافته وجه رغيفة داك غارد لال واني أفرانت النعمة قدو ردوبة نعمارا نعمة قدو تربين طولانو رتي أولي قراء داداتي واني ربي نرانا ما قافته قدو اندر تكتل تدرى عن عمره فيما أفناه عمري ربي سيخان نخانا مال كيسا فت قافل عمري أمتا شنتم جهاتم ترباتم سديتم سقالتم ربا أمتا إيرا خانا مي مال كيسا فت ودو مال قوتو فت وانجام نعمة عمري سديريسو نعمارا نعمة قدوتك نمن ربي عمري سديريسي خيري إسا جراك أجيسي نعمان سني أولي نفن دوبا تكتنا تلمدا وعن شبابه فيما أبلاو دردرما إساتو مال كيسا فت دردرما عمرين دردرما دا أمتا خلاشاني رأيقا لي إلهانقا أمتا أفرطما جيسو واني جدوغا نجرا شوفتين عمري دردرما جام يرو جبتو أمنا جبتو قبدو يجو إغرا ساتو دبرتي ساتاتو يرو دردرما دا خانا مال كيسا فت يرو دردرما يرو يوك ايتيس نما جلابوه دنديس يو أريتلي نما قبو دنديس واحدو دلقو دنديس عبادة يرو دردرما دلقو دنديسو يرو دلوم دفا دلقو دردبولاتي تو مالا دوبا
dardarummaan sii kanne tana maal keessa fittee ni'imaa guddaadha jechuun maas dardarummaan tun ni'imaa guddaadha. Lama sadaffaan wa'an maalihii qabeenya isaatirraa min ayna iktasabahu eeysaa dalagattee fiddee akka wafiimaa anfaqahu maal keessa kannite laal gaafiin maallaqaa gaafii lama laal takkaa miti ummata keenya gaafiin takka maallaqa dalagattee kana haraamirraa fidde moo halaalirraa fiddeedha takka lamadoo karaa kam keessa kannitee ummata keenya yaa bakka gaarii na dhageeffadhaa wallaahi wabillahi ilmii shari'aata na baruuntu wallaahi dubbii laaftuun seenaa wallaahi dubbii laaftuu miti maaliif jennaan qabeenyaati xiyya jettu kana karaa kana karaa kanattiin kannin jettee shari'aan tun si qajeelchiti namni akkasi beekuu fi kan beeyne tokko miti ummata keenya laala namni qabeenyuma kana karaa itti kannu beekuu fi karaa ittiin kannine beekuu waan laaftuun seenaa maaltu nama barsiise amantaa islaamaa tanaatiitu akka gaarii nama barsiisa waan laaftu miti ilmii barachuun. Sadii afraffaan wa'an ilmii shari'aa tanarraa maadhaa maali amila dalagee bihi ilmii sanin maal dalaydee sheekha hanaan ja'aniif baratte moo ilmii tanaan darajaa barbaaduudhaaf baratte moo maallaqaan barbaaduudhaaf baratte moo rabbumaaf jecha barattee rabbumaa jecha barsiifteedha. Laal waan afuran kanarraa hanga gaafatamu hirpha ilmi namaa tokkolleen dhiira ta'uu dhalaa taatus dirree qiyaamaatiin fuudhuu jira. Hin barannee jechuun dhufaami kan baratin maaliif hin baratinii booda jira dhageeffadhaa uummata keenya. Wanni asii olii tuni dirqama namni cuftuu argachuun ni mala. Umriin dirqama umriin gartee rabbii sii kanne gaafa dhalateera alakkaawamaa deemti taakka. Dardarummaa itti dhufta lama keessa dabarta. Horiidhaas ni harkatta wanna taata karaa wa'ammaa ilmiyoo hin baranne jechuun sin baaftu. Maaliif hin baratinii jechuudha jira yeroon qabu hii. Dubartii yeroo takka takka beektaa afgaanii fi dubbiin hin taaneef laal yetti laal akkana yetti bara dubartii jaayii dubbii tana dubbiin teeniif akkas yetti bara maal jettee moo mee maal jettetti deebiiqa laal namas hin beeynii meechuusiitii bara namas hin beeyneef himi dhuga rabbiif himtaame yeroon qabdu hoggaa jettu sa'a 24 dalagaadhaaf ni qabdaa hii daqiiqaa 20 ilmi barachuudhaaf hin qabdu tana naman beeynetti himi jechuudhaatiitu asaana duuba. Hin jirtu tan deebisaa gartee laal gaafii si gaafatamteef deebisaa qoobsitu yoo kannite malee jalaa bu'uu hin dandeessu. Rabbii miti nutuu ni beeyna duuba. Sa'a 24 keessaa daqiiqaa 30 ilmii shari'aadhaa barachuu yeroo hin qabu jechuu moo abadan jecha quubsaadhaa miti kun duuba. Kanaaf uummata keenya ni'imaan rabbiin namaa kanne tuni hedduu waan laaftuu miti. Waan afurri wanni afuran tun dubbii laaftuu miti. Ta rabbiin guyyaa qiyaamaa irraa nama gaafatu. Taanitti as deebiiga. Mobaayila bareedaa akkanatti teessee ilmiin qaraatu kana biyya biroo teessee ni'imaa takka. Nyaanni bebbereedaan ati akkana nyaattu kun kagartee rasuulaa fi saabaa isaan argin horii rabbi sodaatuun argin. Makiinaan yeroo gabaabduu keessa kiiloomeetirii 100 lakkaa'amtu fuutee kisi geessitu tun tana qabaachuun. Oofiga dalagaa bebbereedduu qabaachuun. Wanni tun cuuftinuu ni'imaa rabbiiti. Hanganaa fi hangas hin qabdu. Akkuma walirra ni'imaa keessa jiranitti rabbiinis irraa nama gaafata duuba. Jiruu biyya teenyaatii fi jiruu biyya Ameerikaa fi biyya Faranjii keessa jirtan ni beektan. Ni'imaa gurguddoo isin keessa jirtan. Kanaaf rasuulli keenyaa fi gaaf tokko Abaabakr Siddiiqii fi Umar ibn al-Khattaab beelawaniiti guyyaa ta'uu halkan ta'uu ba'anii akkasitti mana saabticha tokko dhaqanii maaltu yeroo tana isin teesse jennaaniini beelaan nu teessisaa jedhaniin anilleen akkasuma beeltina jirtii jeen ka'aniiti saabticha tokko bira dhaqan inni yeroo saniif manan jiru bishaan waraabuudhaaf laga kutee haati manaa ahlan wa marhaban bikum baga nagayaan dhuftanii seenaa jettee akka gaariitti qeebaltee abaluu eessa jira jennaaniin bishaan nu waraabuudhaaf kutee jetteeni isaanumaa gattaa'e alaaqiyaa dhufe hoggaa deemaa dhufe ni gammade akka malee gammachuu ajaa'ibaa illaan ergamaa rabbiitiin mana isaa jira Abaabakr Siddiiqii fi Umar ibn Khattaab sahaabota gurguddaa kanaa jira hedduu gammadee gammachuu akka maleedha wallahi je
arrantana keesummaan akkaan guddoodha nabira addunyaa tana keessatti nam tokko biran jirtu jedhu ablee furateetuma kee gasaggase duuba qaluudhaaf ergamaan rabbi aboota aannan qabdu eeggadhu je'een akkasitti ka'ee itti qalee timira gurruu timiraa ta ajaa'ibaa tana fideefi gurruu timiraa san timira asheeta kanarraa nyaatanii foon sanis nyaatanii eegas booda maal geeni beeyta ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam awa jara keenya jeen Umar ibn Khattaab fi Abaa Bakri baanaa bar beelaatu mana keessanii sin baase akka beeloytan saniin manatti beelaan hin deebine kun akkana rabbiin nu nyaachisee holumaanuu nu quubse wallahi jeen yooni fi ni'maa rabbii nyaattan tana rabbii keessan galatoonfattanii qaalii rabbii godhuu baattan ibaadaadhaan godhuu baattan irraa gaafatamuu teeysanii bar ummata keenya nyaata guyyaa tokkooti la nyaata bareeda foon timira nyaatan duuba laalaa gaannuu too warri torbaanii foon nyaatu warri guyyaa irraa foon nyaatu warri ni'imaa adda addaa hoggaa beelawee nyaatu kaguta kabeelti maqsas faa janiini gidee hatta kalaa kana nyaatte hiraata eeggachuu hin dandeenya jidduu kana nyaatu kun cuftinu ni'imaa rabbiin irraa nama gaafaturraahi akka gaaritti ni'imaa rabbii kana afaan qofaan osoo hin ta'in hujiidhaan galatoonfachuun hedduu barbaachisa afaaniinis alhamdulillahi rabbil aalamiin jettee eegas yoo hujiidhaanis qaalii rabbii godhu jechuudha ni'imaa rabbii nyaattee rabbitti dilaa'uun sagaggaalummaa dalaguun nama dha'uun nama hamachuun waan adda addaa godhuun waan barbaachisaati miti nama muslimaarra inshallah sumarra dhamna warra waan qara'e kanatti dalagu rabbi nu haa godhu